Veliki pozdrav Lavići, dobrodošli na svoj komadić serijala Mala Ravena. Što radimo na Maloj Raveni? Na Maloj Raveni kao prvo koristimo s tarot dekom Ukleta kuća, odnosno tarot dekom Uklete kuće, gdje Malu Ravenu, odnosno kartu budale, protjeraju iz tog dvorca i ona doduše vrati ono što je oteto. Taj njezin put bude onako prezanimljiv i na tom putu ona se koristi inspiracijom anđela kroz kope, odnosno pehare, ostavštinom vještica kroz pentakle, štapovima, odnosno strašću vampira i pomažu također promišljajući demoni u vidu mačeva. I Mala Ravena je zapravo jedan tarot trip. Ravena kao takva zapravo ne postoji, mi smo izveli da se ona zove Mala Ravena. Inače to je jednostavno tarot dek koji je zapravo punokrvni gotički roman, razbijen na 78 krhotina jednog života Male Ravene. I ovdje znači koračamo zajedno s njom iz sobe u sobu, iz jednog scenarija u drugi scenarij i suočavamo se sa duhovima koji traže pravdu, odnosno duhovima čak možda i naše prošlosti. I ovo je odličan tarot dek za one koji imaju nekakav nedovršen posao, ali važnije od toga da li će se javiti, važnije od toga da li me voli. Tako da, ako vam treba malo jasnoće, ako vam treba jedna drugačija perspektiva tarota, tu smo. I ovo naravno se odnosi na one koji su rođeni u znaku lava ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz voćer su dobro došli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I idemo saznati, Lavići, što vam Mala Ravena želi poručiti. Što vam Mala Ravena želi poručiti? Da vidimo. Mala Ravena i lavovi. Opa! Karte svijeta, odnosno ona dobija ono što su je uzeli. Ok. Početak započinje krajem ciklusa. Ok. Karta budale, dobro, ok. Znači, jedan veliki ciklus ste završili, ali nećete vjerovati, slijedi još, znači nakon što ste jedan veliki komad kolača napravili, sad treba napraviti, odojak. Ovim posjeća taman kad očistiš kuću i taman kad sve središ i dovršiš taj ciklus, onda ovi ispod krenu brusiti i baciti prašinu. Dakle, nešto se iznova pokreće, nevjerojatno. Dobro, 4 mača, možda još ne znam da je krenulo prema vama. 10 štapova, ok. 3 štapa, 6 mačeva, umjerenost, odnosno božanski tajming, 9 kopa, 2 mača, wow, kralj kopa, karte vraga. Inače, Lavići su imali jako dobru kraljevsku metodu i tek jučer kad sam izrađivala mala kratka videa, vidim da su zapravo Lavići imali ondje i bračne ponude i bračnu sreću i sve nešto najbolje ide u životu jednog lava. I to sad mi se čini kao da se dešava i u ovom deku Male Ravene. To može biti odraz kolektivne energije na kanalu koja se očito popravlja za neke znakove. Međutim, kako smo mi u Maloj Raveni, ajmo malo pripaziti na neke stvari. Ok, imate dovršetak, znači kraj ciklusa, zadovoljština, pobijedili ste, dobili ste. Ovo nije samo pobjeda, ovo je zapravo revanš koji je odjeknuo. I iznova biti ćete na novom teritoriju, iznova biti ćete izvan svoje zone komfora. Nekad ovdje nagovaramo na kanalu kao izađite iz zone komfora i tako dalje, ovdje vi već izlazite. Znači vi izlazite iz vaše sigurne zone, isprobavate nešto drugo. Međutim, 6 mačeva
je kao da vam je došao toranj. 6 mačeva je onaj dio, sve ono što ne valja mora biti potopljeno. Sve ono što ne valja mora biti odmaknuto. I sa 4 mača niste još svjesni da postoje demoni koji vas žele onako češkati po koljenu na večer, ali isto tako ti demoni nisu još posve završili sa vama. Da, vas čeka kralj kopa, rak, škorpion, ribe, i tu je karta vraga, karta jarca, može biti big djevica jarac. Ovdje je mala ravena lik vraga i ovdje mala ravena je ljubomorna i zavidna na ljubavnike. I ovdje je mala ravena bijesna na njihov sporazum i na njihovu ljubav. Tako da, da, stoji vam ljubav, ali možda se morate riješiti nekog bijesa prema nekom ljubavniku od ranije ili prema nekoj sreći koja vas nervira. Postoji element koji vi za sad ne vidite, ali po meni on vas energetski koči. Postoji doza nekakve ljubomore koje se morate riješiti. To može biti nešto vrlo jednostavno, tipa, ne znam, idem na forum i tamo sikćem otrov. Ulazim u komentare na TikToku, na Instagramu i tamo sikćem otrov. I mislim kao imam pravo na svoje mišljenje, imam pravo na demokraciju, ali zapravo stojite u nekoj energiji koja vam stoji na putu. Na primjer, ključni momentum, kad sam ja prije 2 mjeseca odlučila deaktivirati Instagram, i hvala Bogu sad je već deaktiviran, čini mi se 2-3 dana, je bio kad sam ja u bespućima Instagrama iskočio mi je reel jedne žene koju je muž prevario sa dadiljom. I taj je reel bio tako štosno napravljen, jer je taj čovjek milijarder, jer je ta, ne znam, dadilja bila onako neka zgodna Ruskinja i tako dalje od 19 godina. I ja sam jednostavno htjela vidjeti više o tome. I ja sam jedno sat vremena klikom na klik saznala sve o tome kako je nju muž prevario, bilo je tamo još videa gdje je ta dadilja s njima je slavila rođendan, gdje je ona s njima bila na moru, gdje je ona plesala sa tim milijarderom i tako dalje. I ja sam ostala u toj vibraciji varanja jedno sat i pol. I kasnije sam rekla, zašto sam ja to gledala? Zašto ja gledam ono kako tamo neki muž prevario neku ženu, mislim šta želim reaktivirati prošlost. Ja sam kada ću deaktivirati ovaj Instagram. Pred neki dan mi je rekao Mateo da mu stalno iskaču na Instagramu ljudi koji su pretukli nekoga na pješačkom prelazu ili pretukli nekoga tako iz vedra neba. I on kaže, da li doista ljudi se toliko mlate u svijetu, ili je to AI, ili doista postoji ekipa koja mlati i ekipa koja to snima. I zašto ja gledam stalno kao to nasilje? Zašto gledam stalno kako je neko nekoga pretukao? I ovo može biti, znači, hint vama, lavićima, ako želite čuti i počuti, da postoji nešto u vašem ponašanju što je toksično, što ne vidite, što ne želite sebi priznati, što možda ne opažate, i to vas, znači, drži u vajbu neke vrste neuspjeha, može biti čak i ljubavnog. I vama kad se pojavaju rak, škorpion, ribe, znači vama kad se pojavi vaš partner, vaš budući muž, dečko, zaručnik, što god, vi ćete biti u tom vajbu. Primjerice, mi nikada ne gledamo kuhanje nekog kuhara i da mu to nije uspjelo, da mu sad torta nije, mi gledamo nekakve tamo stvari, ne znam, na TikToku itd., kreneš kalup, izlije se sve, ali načelno, znači mi kad gledamo neke kuharske videa, klipove, njima taj kolač uspije.
Znači, njima ta hrana uvijek uspije. Znači, oni to naprave ono na keca. Zašto onda smo mi okruženi ljudima koji nam stalno žele reći da nešto neće uspjeti, da nešto nije dobro za nas, da to ne valja, dakle, kao da se morate maknuti, znači, nakon ovog velikog dovršetka ciklusa, nakon što ste vi upali, znači, u novu fazu, u novu eru, u nov početak, u nov zamah, ali ostalo je nešto staro. Mačevi su obično povezani sa mentalom, a u deku male ravene sa vampirima, tako da ovo može biti nekakav vaš emocionalni vampirizam. I uzeo ove karte vraga, ona je zasebna velika arkana i ona govori, znači, o Saturnu, govori o ljubomori, o zavisti male ravene, o tome da ona ne može podnijeti nečiju sreću. Iako mi cijelo vrijeme za nju navijamo i želimo da ona uspije, ali ona isto ima, znači, tu toksičnu, znači, crtu. Ok, da vidimo konačan ishod. Da, znači, ovo nije čarobnjak, ovo je trikster. On koristi maglu i ogledala. On vas želi uvjeriti u nešto što nije i ovo može biti taj vaš Znači, odmah nakon nulte karte nismo dugo čekali na čarobnjaka. Ovdje čarobnjak nije veliki manifestator, on je ovdje varalica, šarlatan, trikster, pokvarenjak. On koristi jednostavno iluziju da je vas uvjerio u nešto što nije. Ovo također može biti netko iz vaše nedavne prošlosti, tko je još uvijek tu i te se osobe, znači, morate riješiti. Postoji nekakva obmana i ona vam je puno bliže nego što mislite, ali isto tako postoji i novi ljubavni početak. On također nije toliko daleko, ali ono što vam je bliže još će više odmaknuti ono što je ipak malo dalje. Evo, barem ja to tako vidim. Vidimo još, nakon trikstera, da, vijesti donose bol. Ovo je opet još jedan mač gdje vi morate oprezno rukovoditi informacijama. I 8 mačeva. Čak i nakon što je mala ravena završila ciklus i započela novi, ona opet upada u iste probleme. Ona opet upada u iste zasjede. Kako to? Kod karte osmice mačeva mjesec je ogroman, možda čak najveći od svih ovih ilustracija ovdje. I vas zapravo mjesec želi upozoriti u ovom deku da su odgovori u nama i da su rješenja u nama, a ne u izvanjskom svijetu. Izvanjski svijet samo je odraz onoga što mi mislimo, osjećamo i tako dalje, ali mi imamo tu slobodnu volju gdje mi možemo neke stvari iz tog izvanjskog svijeta odrezati i onemogućiti da nam ulaze u auru, da nam ulaze u život, da mi to znači biram šta ću gledat, znači biram šta ću čitat, znači biram, neće mi nametati algoritam TikToka, algoritam, ne znam, YouTubea i tako da što ću ja kuhat, ili neće mi nametati, znači, ovdje, znači, postoji nešto gdje vi morate prihvatiti da je rješenje u vama, rješenje je iznutra i promjena je jedino realna, ali isto tako nemojte se obmanjivati. Dobro, da vidimo još jednu kartu. Spašavajući druge, spašavamo sebe. Mala ravena u karti suda donosi ispravnu odluku i spašava tehnički onu koju je zatočila, kao da ćete se pozitivno predomisliti i kao da ćete pozitivno spasiti nekoga koga ste zatočili. Ja vjerujem da biste to mogli u ovom slučaju biti vi sami. Mi se sami svaki dan zatočimo. Svaki dan se zatočimo s nekakvim nebulozama koje nam nameće Matrix i onda mislimo
da to tako mora biti i da mi imamo na to pravo. Ne, ono pogrešno, ali uvjerena sam zapravo ovog puta na vrijeme ćete izbaviti sebe. Dobro, Lavići, da vidimo tko vam to ulazi u život, možda nešto malo konkretnije. Osam kopa, dobro, još uvijek je mala ravena u odlasku, ali sad se već dobro odmaknula od uklete kuće, ok. Tko vam ulazi u priču? Aha, 6 pentakla, mala ravena mora nahraniti sve štakore i svi štakori moraju dobiti hranu i to je jedini uvjet za nastavak puta. Sramota, odnosno obješeni čovjek, odnosno nešto što velika obitelj u dvorcu, odnosno u ukletoj kući skriva. Ovo je onako jedna velika tajna. Znači, mi se kad gledamo ko vam ulazi u život, imamo znači obješenog čovjeka, 6 pentakla, 8 kopa. Ovo je netko tko je vidio najgoru verziju vas i ovo je moguće netko tko vas je već promatrao ili je čuo za vas. Podsjeća me na Anitu Mordjani. Ako ste ikad čuli za Anitu Mordjani, ako ste čitali njezinu knjigu Do sebe umiranjem, onda je ona u svojim 20-ima razvrgnula dogovoreni brak i bila je eliminirana iz svoje indijske zajednice u Americi i bila je velika sramota svoje obitelji i bila je tehnički osuđena da se nikad više neće udati, barem ne u toj zajednici. I jedno 8-9 godina je bila apsolutno izolirana kao gubava, niko s njom više nije imao posla jer je osramotila obitelj. I onda je naišao taj jedan iz tih krugova koji je rekao, čuo sam za tebe i godinama jedva čekam da te upoznam, na kraju se vjenčali, u braku su, on se borio za njezin život. Ako ste čuli kad za Anitu Mordjani, ako ste čitali njezinu biografiju i Do sebe umiranjem, onda vam je, to je dio gdje ova je osoba čula za vas, ova je osoba čula za nekakav vaš debakl i ova osoba je možda čak čula iz neku vašu obiteljsku sramotu. Možda se vaša i njihova obiteljska sramota malo i pika. Ta osoba može biti u znaku ribe, big djevice jarca, vage. To je netko tko vas zna od ranije, to je netko tko vas je gledao i to je netko tko će vas prihvatiti takvu kakvu vi jeste. Dobro, idemo savjet. Ali ne mogu se oteti dojmu da znaju o vama više nego što mislite ili više nego što dopuštate da netko zna. I to im je skroz ok. 9 štapova, ok. Vitez pentakla. 6 štapova, ok. Oprezno s ovim štapovima. Mi smo već imali dio spalite vješticu u prošlosti i sad imamo 9 štapova. Mi sad znamo da će ova 9 štapova loše završiti za malu ravenu, da će ona završiti na lomači. Opet vas vraćam. Ako želite nekome zlo, ajmo tako reći, vi zapravo želite se njemu dogodi kontrast. Kontrast po defaultu će vas odvesti u ekspanziju. Želeći nekome zlo, paradoksalno, on će dobiti još više dobra. Tako da, oprezno sa tim štapovima, oprezno sa strastima, mislim da postoji nešto gdje vi jeste zatvorili ciklus, ali niste skroz raščistili sami sa sobom neke svoje demone. Također pazite kome se otvarate. Umjerenost ovdje govori da i zidovi imaju uši. Pazite s kim divanite, pazite s kim pijete, pazite s kim se druškate. Isto tako čujete tuđe tajne. I to je to. Evo, zatvaramo ciklus. Hvala Lavići i pa.